अहंबद मरुइबा पाव मणिपुर की सिविल सर्विसेज की एस्पिरेंट्स सिंगी लुपा करोड़ 2.9 की ओइबा सुपर IAS स्कॉलरशिप प्रोग्राम मंगसी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लाउथोखरे पालिबा मणिपुर गवर्नमेंट की ममांग की टैक्टिक्स अदु खंगना हंदक्ति मिखल थेंगनगदी अमदी कांग्रेस पार्टी ना गवर्नमेंट सेमगनी हाइना MP प्रयुत बोर्डोलोइना फोंगदोखरे टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर यामना तोइना ट्रांसफर तौबगी मायोक्ता ngarang ahing nongyai-dagi KCA टेक्नोपोल ना कौकिबा पुंग 23 के हाईवे बंद शांति ओइना चथरी हयेंगदगी हौदुना अथुआन अबोनमाई मिहात की लंगला लंगजिन पुथोक्ट्रिबा फाउबा तंपागी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तरु एम्सु MSF देसाम KSA सुक अमदी एम्स ना खोंगजंग संगसिनबा हौरगनी हाइक्रे अमदी मणिपुर दा हौकिबा पुंग 23 असदा मियोय चनी तरा तरु COVID-19 पॉजिटिव ओइक्रे मंगा सीक्रे चामा हुंपुतरा मापन डिचार्ज तौखी खुरुमजरी मरुइबा पाव पिजद्रिङै मांगोइना मियामना गवर्नमेंट पीबा COVID-19 की SOP सिंग निंगथिना ngang चतुना चथोकपा मतमदा मास्क उपिबा सैनिटाइजर सिंगनबा खुद सा सेंगना तोइना हांबीबा अमसुंग फुटोर की सोशल डिस्टेंसिंग ngang चटपा हाइबा चटना कांगलोन सिंग असि तुंग इंदुना COVID-19 दगी ngakthok मिनसी लोइना चही 19 की मथक्ता लैबा मियोय सिंगना COVID-19 वैक्सीन सोइदना कापथोक पियु पोनी टीवी की नुमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबीबा सिंगबु जेनिफर शर्मा तराम नोक्चरी हौजिक पाव संदोकना पीजरी मणिपुर की सिविल सर्विसेज की एस्पिरेंट्स सिंगी लुपा करोड़ 2.9 की ओइबा सुपर IAS स्कॉलरशिप प्रोग्राम मंगसी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लाउथोखरे थौरांग असि स्टेट एकेडमी इम्फाल दा प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट अमना सथबा फेस टू फेस कोचिंग तौबा फंगहनबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना हाइरी कोचिंग तौबदा चंगबा सेनफम पुमनमक ALS दिल्ली गा खुदसमनादुना हाइरिबा अखनबा स्कॉलरशिप असिदगी सिनगनी हाइरिबा बेनिफिट असि लहोंगनबा बिरेना नहासिंगदा हाइबगा लोइनेना मेगा IAS स्कॉलरशिप असि लाखलिबा अक्टोबर 23 दा पांगथोकनी हाइरी बिरेना ट्विटर दा स्टेट असिगी माइरोइ सिंगना लेबाक असिगी अचोबा सर्विसेज एग्जामिनेशन सिंगदा उठखिबा परफॉर्मेंस अदु तसेंगना चाउथोपा पोकजे हाइखी मथंग चही की अंगन बसरुक्ता पांगथोकदौरिबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन की मांगोइनना कांग्रेस पार्टी की थबक थौरम लालोंग अमदी सेम सारिबा सिंग यंगशिनबा AICC की इलेक्शन ऑब्जर्वर MP प्रयुत बोर्डोलोय ngasi इम्फाल थुंगलखरी प्रयुत बोर्डोलोयना बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैक थुंगलबगा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की जनरल सेक्रेटरी सिंह पूनम रानी वांगखेम अमीर हुसैन सीरस अहमद पार्टी की स्टेट कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया मालेम खोमा सलाम AICC रिसर्च डिपार्टमेंट की हानगी सेक्रेटरी रणजीत मुखर्जी फ्रंटल सेल अमसुंग डिपार्टमेंट की लुचिंगवा सिंगना हराव तयामना ओखी लाकदौरिबा मिखल असिगा मरी लैनना पाउमी सिंगना हंगबा वाहंगी पाखुम अमदा AICC इलेक्शन ऑब्जर्वर प्रयुत बोर्डोलोइना हाई कांग्रेस पार्टी की ओइना इलेक्शन माई पाकना थेंगननबा अचेतपा फिरेप अमगा लोइनना सेम साबा लोइरे इलेक्शन ऑब्जर्वर ओइना ngasi लाकलिबा खोंगचेट असिदा पार्टी असिगी मारू ओइबा लुचिंगबा सिंगा उनगनी हौखिबा असेंबली इलेक्शन दा कांग्रेस ना मियाम की मैंडेट फंगदुना वोट मसिंग ख्वाइदगी हेंदुना गवर्नमेंट पाइबगी खुदोंग चाबा फंगख्रबसु हौजिक पालिबा गवर्नमेंट असि नमदुना सेमखिबनी अदुबु हंदक्ति मदुगी टैक्टिक्स अदु खंगना मिखल थेंगनगनी अमदी कांग्रेस पार्टी ना गवर्नमेंट सेमगनी हाइना प्रयुत बोर्डोलोइना मखाताना फोंगदोखी Yeah, of course. I have come here as a AICC All India Congress Committee observer for the elections, and Congress Party is pulling up our socks. We will fight, and we will, we all. I mean, I've come here to, meet our Congress family, and
This is the first time as a Congress of Java. So what is the expectation, your expectation of the coming election? Obviously, very high, because last time, as you know, we missed the bus by a whisker. But this time we are determined that we'll be able to form the government, and we will do that. Technopol District ke Deputy Commissioner yamna toina transfer tawbagi mayokta ngarang ahing nongyai dagi Kuki Chiefs Association KCA Technopol na kaukhiba pung kunmari gi National Highway ban santi oina sathari pamdaba thokdok thokpagi paw laite Imphal More lambigi Chikim Village da chathakiba ban aduda Kuki Chiefs Association Technopol District na luchingduna Kuki Students Organization More Block Hill Tribal Council amadi tongan ba Technopol gi CSO singna mapungfana sawatkhi Hariba ban asina Imphal amadi More rom dagi passenger gari yauna makal amatagi gari amata lambi asida chena khidre loinana ban asina maram oiduna More manungda laiba Kaithel Bank amadi office sing su thonglon ki Hiram asigi matangda Kuki Chiefs Association Technopol District ki General Secretary LS Sekhozang Baitena pawi sing da haiki Nauna sem kiba Technopol District asida hauzik fawbada Deputy Commissioner Taruk Sindok Sinjin tawbalai kre Masina maram oiduna district asida chakhwat thaurangi thabak thauram sing paikhatpada district asigi miyam da khudongcha da bakaya ama mayok na halle Manipur lengang na praja miyam gi khudongcha da ba asibu khangbiduna handak nauna lakadawriba DC asi laifam thokpa matam fawba lehanduna district asida chakhwat thaurangi thabak paikhatpada mapung faba ma ohenaba appeal tawki Masida makhatana amuk DC transfer tawrak pathok labadi masagi henba akan ba khongjang kaya ama changshinaba Same saduna laire hainasu LS Sekhozang Baitena Fongdoki. Technopol District, when Technopol District is creation, several times Technopol DC had been changed frequently. That's why the development is not going on. That's why we the CSO Technopol District had done today ban highway More to Imphal. So if the government is negligent again to transfer DC frequently and will continues agitation. Imphal Kamjong Road amasung Imphal Ukhrul Road ta pung nipan ban ama October taruki ahing nongyai dagi chatharagani haina Mapithel Dam affected Headman Chiefs and Elders Organization Manipur amasung Joint Action Committee Against Forced Construction of Mapithel Dam Manipur na lauthokre ban asi COVID-19 gi SOP sing ngak na chathagani haina JAC gi chairman M Ngaran mi na fongdoki Manipur government na ultimatum ama pakhum pirak khidraba matungda ban gi firep asi lawrakpani haina mahak na makhata na fongdoki 2020 gi December gi 4 da Government of Manipur Water Resources ka ekhoi organization asiga ekoi economic rehabilitation packages se pigni haina ekoi agreement tawkibni adu ngasi phaw se khara da tawraga ayamba pidre ekoina ultimatum se September ge 16 da government da ama pigre sida yawni ultimatum se aduna ekoi laiba October ge tang 3 ka tere se ekoi Ukhrul Imphal Road, Kamjong Imphal Road, ani sida ekoi shut down tawgani ban tawgani. Madu the government na action lawdrdi ekoi continuation tawgani ekoi. Hayeng dagi hauduna atwan abon mai mihat ki langlang jing puthoktriba fawba Tampaki Students Organization taruk AMSU MSF Desam KSA Suk amadi AMS na khongjang sangsin ba hauragani high crate. Ngasi AMS ki office na paumi singa unaba amada Suki President Dana Kumar Maitai na haiki Jad Bizat Naidaba amata oibagi wakalon sagat piramba Oza Abon Maibu sakang dabasing na halaga hundok lamba thogdok hakjin na lawi amadi Jing tam amatani haina sagat lamba mahak na laikidabasi aikhoy kuding makimang jabani JAC na changsilakba ihaw singda lup taruk na sumateng pangani amadi hayeng dagi makal makakayagi khongjang changsilagani haiki IBROA Chingtam Amatani Highway Okolon Sagat Lamba Chingi Luchingba Yamna Matona Labor Luchingbama and the Tamtiba Monda Kanano Karino Kangdaba Mui Karana Paraga Pusakanda Yam Tamtiba Mong the Makota Yopang Yalaga Madinung Tanga Tumaga Hato Piramba
हारिबा थौदोक असी लुप तरुक हाइबदी एमसु एमएसएफ देसाम केसे अमदी एम्स अमदी सुक हारिबा लुप तरुक की अखोई अपुन बॉडी अमो ओरिबा लुप तरुक की अखोई छात्र ऑर्गेनाइजेशन लुप तरुक की अखोई बॉडी सिना अकन ममोंगदा यानिंगदबा कंडेम तव फोंदोकली मोरकांदा गसी लुप तरुकना हारिबा लुचिंगबसी हातपदा सेदबा मियोसिंग अदु फाजि फौबा फुलमखा कयागी खोंजंग कया चंगसलकिगनी अदुगा जलयांग बॉडी की लुचिंगबा ओजा अथवान अबोनमई की मिसी दमत सेमीबा जेएसी ना संचलक थबक खुदिंगमक्तसु अखोई लुप तरुकना मै लुप तरुकना तबाकता लेरिबा अखोई मै लुप तरुकना अखोई मखोइन संचलक खोंजंग खुदिंगमक्तसु सवतकनी मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी अस्दा मियोय चनी तरा तरुक कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना मियोय मंगा लेना असना मरम ओइदुना लेखिद्रे स्टेट की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना हाई स्टेट असिगी रिकवरी की चांग असी चादा मरफु तरा तरुक दशमिक तरुक निपान यौरे नौना पॉजिटिव ओइखिबसिंग असी थारगा स्टेट असिगी हौजिक कोविड-19 केस मसिंग असी पुन्ना लाख अमा लिशिंग कुन चनी तरा तरुक यौरे लोइनना सिखिबा मिगी मसिंगना लिशिंग अमा चनिपान यांखैनिथोय सुरे हारी हारिबा पुंगफम अस्दा मियोय चामा हुंफु तरा मापन कोविड तगी फगलक्तुना डिचार्ज तौखी पाउगी मरक थना अतेनबा ब्रेक अमतंग लौमिनसी ओकेजन सिंगिदमक्ता मखल कियागी केक हाइबदी फोटो केक लेयर केक ब्रंच केक बार्बी केक फ्रूट चॉपिंग केक कपकेक सिना चिंगबा फंगबिगनी अमदी अदोमगी अपाम मोंगदा केक कस्टमाइज तौबगी खुदोंग छाबसु पिसरी खुदोंग छाबसिंग असि लौबिनबगी दमक्ता लेंसिंग बिरउ अखोयगी एड्रेस NG College Road near Naurangtong phone number 9864112972 अखोयगी ऑनलाइन पार्टनर फूड वाईफाई अमसुंग फूड वेब तगिसु ऑर्डर तौबिबा यागनी ब्रेक की मतुंग तराम नोकचरी मखा ताबा पाउदा ngasi numit yung ba matung pung baro makhairom taba matamda suknu amasung chakpi karongi tainaba mafam amada aina yadaba drug sing puthok pusin tawre haibagi akaknaba paw ama fangbadagi na Manipur ga loinana suknu police station amasung chakpi karong police station gi timna achat awuk sing check tawbada miyoy ama drug ka konana fare faraba miyoy adudi Chandel district ki chakpi karong dagi bengam nula chahi nifu manga apokpa lekhidraba boluwang nula kawi hairi Mangwandagi heroin gram chamapan tarani thoi fagat ki amasung case ama register tawraba matung makhata na thizinana bagi damak chakpi karong police station da sinya kre hari Democratic Students Alliance of Manipur desam gi thomi singna ozafu chaiki haibasi nungai jade haina ngasi alliance asina phongdokre desam gi head office da permission ga unaba amada alliance asigi general secretary leisang them lamyan bana haiki Court की order desam na taram na okani angam basing na tawning batawba lo bu makhoy gi makhuta laibagum aning batawna ba lamdam asida desam na achum mayon da purak na ba mayol chongkhat na ba hona duna lakli adubu desam na oza fure haiba wafam asina miyam gi damak thodang yari ba lup kayada miyam na thamba thajaba mayeng takini haiba gi nungnang ba desam da fauzai Luribadi oza sital jat ki geng amana desam gi office da khon fazada ba kayangang saklam batana tana thawoi usitana lawba khongba tawduna chathak khiba thawong aduna khana chaina bathoki bani haina desam gi luchingba leisang them lamyan bana miyam da thamlakli oza phui haibigi maralda desam gi thomi manga judicial custody da leiri leipak sigi court na tarakpa wayal amo oibana Laipak sigim laipak macha khuding magna court ki wayal wikai khumnagada bu oibanina desam nasu court na pibirakpa order khudima wayal khudima ikai khumnaduna lakli ngasi maksu aduma ikai khumnazari haujikti laipak miyang gi mathakta ngasi de desam na ozada phubire ozada phure haibigi badana madu aikhoi gi ikok thakta taraga leire masle desam na mipai jari ba desam na puning nungsi jari badi Desam amadi tongan balai paki damakta senja songjari ba adugumba civil society organization sing da miyam na thamlamba thajaba miyam gi minungsi ado hanthara kadra ne haidana madugi mi paiba makhakti aikhoi gi thamoi da phaujai Dalit Sahitya Academy New Delhi na miyam gi damak singthaningai oina thabak tawbada piba Indian Young Star Award 2021 Manipur gi social activist Fanjawam Lanajit Singh Dalan Chokri
हाइरिबा अवार्ड असी अगस्त 13 न्यू दिल्ली दा लांथोकना बहोना खिबनी अदुमकपु कोविड लाइचना मरम ओइदुना थौरम असी पांगथोखिदबनी ngasi lamyan ba hizam irawat ki chama kun manga suba ningsing thoram ga mari lainana sumang lila sanglen da pangthokpa thoram amada Dalit Sahitya Academy New Delhi gi National Secretary Y Mahendra Kumar na award asi lanazita khusinaki panbaya badi PS Lanajit Singh Salin Digital gi producer Kelwa gi executive member Ayi Basingi Loop ASL gi secretary NR Media gi advisor obeta natana All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association gi Thausupuri Mahak Dr. BR Ambedkar National Award 2021 sufangkraba miyoini Chatliba tha asigi kunithoi da laibak thiba yamna nungai taba thodok amada iramda Manipur gi apunba saktam bu ngaktuna thamba pamjaramba amadi iramda bukai dana ba hona zaramba athuan abon maina manung matam chadana laikhidabada Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi maikai dagi minute ani tumina leptuna awaba fongdokhi loinena magi lehauriba imung manunggi awaba su saruk yazari hairi amaromda atwan abonmai gi tamthiba mihat asigi matangda justice fangnaba JAC na changsilakpa khongjang singda su PPCM na mateng pangbaga loinena saruk yagani hairi 125th observance of Lamyanba Hizam Irawat Ningsing Thoram 2021 ngasi Imphal gi Kangla Konung Mamang da laiba Iboyaima Sanglenda the Dalit Sahitya Academy Manipur Indiana Sinduna Pangthokre Thoram aduda tongan balam kayada saknairaba achoba contribution piriba miyoi kayada National Amadi International Award 2021 kutsinaki ngasi gi maru eba awardee sing adudi Ningthauzam Tomba Maitai Dr. Moirang Them Narasing, Chana Lukhoi, Rajkumar Joyshana, Wangkhemcha Samjaini. Loinena tongan ba category sing da miyoi chama kun mangada National amasung International Award sing piki. Thoram aduda CPI luchingba Dr. Moirang Them Narana haiki, irawat kumba lamyan ba amadi, asan ba mityeng kathokpa ngamba, laibak nungshibagi itil aduki matik tamjaningai ni, manaba kunai amata oibagi wakalon, jad bizat naidaba, Achau macha thi deba lamyan ba mahak na lauram ba thodang aikhoina khak kaw ba chumloi thoram aduda MPS thaunau zam rindana haiki irawat ki wakhalon fazai haiduna thoram pangthokli adubu mahak kumna laibak nungsibadi amata yawdaba luchingba kayana laibak asi manghan bani tungi yumbi kaya nisaki ipakta tawduna lairi fong na home delivery tawduna drug yum da pibagi thabak chathabagum tawrakli Laingakpa singsu pukchel sengde Facebook ta post ama thagat lubagi angang naha kaya gi career loishili tana duna fa bagi thabak chathari haina brindana fongdokhi adubu mamang makta dadi atwan abon mai fa ki badi police miyam yengduna lehobasi kadai fawba laingak asigi checksin da bano haibasi wahang hangningai oiri ngasi fawbada problem issue sing amagi mathangda ama adumak namsinduna amata loishindana thamli Miyam dagi lau kiba text sing na bot maya da amu miyam da thadabani haina Brindana Maral Siki. Ngasi aina ngasi phangjariba award che Dr. Ambedkar National Award 2021 ai isana khogi industry khogi ugi oiba khara tawjaraga khoi mayam da khogi leita lairaba dagi awana taraba sida mateng khara ngamnaba adugi mathakta aigi factory jida haidi leita lairaba mayam da thabak suraga thak pibiri aina adugi da makta aina se aigi honna zaman ji uraga mayam nong sibidana ngasi Dalit Sahitya Academy kangu jina khangat piraga adubaina aigi award sing ngasi phangjabni yam nongai Hairok ACG polling number 33/28 BLO na masagi ayaba yaudana paktak na soi saduna electorate roll dagi kakthatlam le hairi masigi matang da mangjong na information pirak pasulaite SDC na di somon thaki haina fongdoraki adubu BLO na paw amatapi dana ayaba yaudana moi taragi ming kakthatlam bani Kundongbam Ziban Kawa Mioi Amana Mahak Masagi Yauna Majano Pigi Soi Sharaga voter list agi kakthatlam basi yamna hakjina lawi mari leinaba singna action laukat piu haina appeal tawki 30/28 polling da belo iriba thosom nimai hairiba misak asi hairok part 1 da leibani mana aduga part 2 da leiba 30/28 polling asi da mana belo oire aduga jum panjagi ba mapagi popi riba mai babagi yum da lejariba luhongba tha phadriba hafta phadriba kaya ama masada information lamata pidana masagi ayaba yaudana soi saba soi loina saraga mana mi
अरैब मखई कथप इलेक्ट्रॉन ओनली कथप सोमोल अमता पीदना मसाना यारे कपद यारे हादना बेलोन सोसी सासिनरगा मपागी सोइसो सारे मसानुपी की सोइसो सारे मरकेन खल्लिबा बेलोसी मई लेनबसिन यंगसिनबियो माबो थबुक्तगी सस्पेंड तौबियो हाइबसिन इखोना हौजिक पाउगी मेलथना अतेनबा ब्रेक अमतंगा लौमिनसी. The NDA government of Manipur is working with full dedication to fulfill PM Modi's mission to bring clean water to every rural household in the country. CM N. Biren Singh has already announced that potable water would reach all households in rural Manipur by 2022. How ambitious this task is can be gauged from the fact that when the National Jal Jeevan Mission was launched on August 15, 2019, only 5.74% rural households in Manipur had tap water connections. This meant that out of 4,51,566 such households, only 25,920 had functional household tap connection. But in just 2 years, that number has grown to 2,35,628. That is from 5.74% to 52.18%. 284 villages and 255 panchayats have already achieved 100% FHTC status. Such has been the seriousness of the government that 2 remote villages close to the Myanmar border, Khangbarol and Khengjoy, have also been provided full regular water supply. These villages were once severely infected with insurgency, but now all 155 families there have tap water supply. Despite the massive COVID-19 outbreak slowing down the progress, CM N. Biren Singh is determined to provide every household potable water supply by next year. As PM Modi aims to bring clean water to every home in the country by 2024, CM Singh is ensuring Manipur is at the forefront of this mission. ब्रेक मतुंग तराम नौचरी मखाताबा पाउदा गेम अमा ओइना सु सखंगलबा मणिपुर की थांगता मसानादा नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल की थाकता सानरबसु सर्टिफिकेट पाइबा अमसुंग मेडल सिंग लौरकलबा सानरोय सिंगबु मणिपुर लेंगा की थबक इनखांग अमदी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दा मिंग चनबगी रिजर्वेशन अमसुंग अखनबा खुदोंग चाबा सिंग पीबगी थौरांग थौसिल अथुबदा लेंगाकना पाइखतनबा की मार्क्स ना अपील चौरकली मणिपुर की इना खुलबा थांगता हाइबा कांगलोन असी हौजिकी मतमदा अखनबा मसाना मा ओइनेशु मणिपुर मनुंगदा तना इंडिया अमदी मालेम की लेबाक संगदा यामना पामनबा मसाना मा ओइरकली अदुबु थांगता की मसाना दा फंगलकपा नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल की सर्टिफिकेट अदु मणिपुर लेंगाक असिना सखंग बिदना जनफम खंगदना थंबिरी मणिपुर थांगता मसाना दगी हेना चौखटपसु ओइद्रिबा तमिलनाडु की सिनलंबम मसानदी तमिलनाडु गवर्नमेंट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट मसाना अमा ओइना सखंगबगा लोइनेना सिनलंबम मसानदगी फंगलकपा स्पोर्ट सर्टिफिकेट सिंग अदु स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दा थबक चंगबगी चादा अहुम रिजर्वेशन हापतुना थमनबा खोंगथांग लाउथोखरे लोइनेना सरकार की थबक चंगबगी रिजर्वेशन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सिंग दा मिंग चनबगी रिजर्वेशन चादा अहुम पीखरे लोइनेना सिनलंबम मसानबु पामना सानरिबा सानरोइसिंगी दमक ट्रेनिंग सेंटर कयासु हांगदोखरे अदुबु लाइबक थिबदी मणिपुर थांगतादा नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल थाकता मेडल फंगलकलबा सानरोइसिंगबु होम डिपार्टमेंट की थबक लौबा फावबदा चनफम खंगदना सखंगबिदबना ngasi फावबा थंबिरी ngasi headquarter 22 sector Assam Rifles amasung Inspector General of Assam Rifles East की मीटिंग मखादा Assam Rifles None Battalion Sinduna None District Manung Chanba Hauchong Village the Fit Indian Freedom Run ama pangthokre Fit India Freedom Run Hakjang Fana Thamnabagi Pandam Thamli Ngasigi Choram Aduda Kunja Tara Mangana Saruk Yaki Khanungpok Apunba Nupiluk Mitay Council More amasung All Manipur Students Union Technopol District Committee na Sinduna Apunba Manipur Kanba Imalup Amkil Amadi National Identity Protection Council NIPCO anigi meeting makhada kunma thoirak suba Manipur Integrity and Solidarity Day gi thoram pangthokre thoram aduda Mitai Council More gi President M Thoiba Khanungpok Apunba Nupiluk ki President TS IBM Hal Amadi Amshu Technopol District Committee ki President N Tombana Maru aiba mioi sing oina saruk yaki
आरके सनातोंबी देवी विद्यालय जिरीबम लिंखटपीरंबा पद्मश्री टी.एस. हरिदास की श्राद्ध नुमित आरके सनातोंबी विद्यालय जिरीबम नंगसी पांगथोखरे अयुक अंगनबदा लैखिद्रबगी फोटोदा ngamjaba hai laikatuna thoram pangthoki laikhidrabagi mingda school asigi mahairoi amasung oza singna u chara kaya su thaki oza amadi mahairoi singna police personnel medical team amadi miyam da laikhidabadagi mingda ngamjaba athum ahau singsu yenthoki IGAR South ki meeting makhada Chandel District Battalion na sinduna Chandel District ki oina nupi singkhaktagi oiba lakadoriba Indian Armed Forces Recruitment Rally singi damak pre-recruitment training ama pangthokre haiba pre-recruitment training asi August ki tang 12 dagi hauraga September ki tang 18 fauba hapta manga chupna sathagani hairi training program asigi maru oiba pandamdi manung hanjina laiba khun singi candidate singna recruitment rally singda mai pakna bagai tawbani loinana written exam amadi interview gi matang da su kupna khangan bani training program aduda nupi candidate chama humputara mapanna saruk yaki ngasi IGR South ki meeting makhada Churachandpur Battalion Assam Rifles na sinduna annual sports meet ama Churachandpur district ki Chongkhojau khungi government high school da pangthokre thoram aduda sana khotna bagi kanaba amasung inkhalakli banaha singna karamna armed forces changani haibagi matangda lecture supiki thoram aduda satra satri mama mapa oza sing amadi civil administration gi maru oiba mioi sing su saruk yaki amasung sana bagi potlam sing su yenthoki hozik aroi beda maru oiba pau amukhana Manipur ki civil services ki aspirants singi lupa crore ani dasmik nipan ki oiba super IAS scholarship program amangasi Chief Minister N Biren Lauthokre Paliba Manipur government ki mamangi tactics adu khangna handakti mikhal thengnagani amadi Congress party na government semgani haina MP Prayut Bordoloina Fongdokre Yangnopal District ki Deputy Commissioner yamna toina transfer tawbagi mayokta ngarang ahing nongyai dagi KCA Yangnopal na kaukiba pung 13 gi highway ban santi oina sathari Hayengdagi hauduna atwana bonmai mihat ki langlangjin puthoktriba fawba tampaki student organization taru AMSU MSF Desam KSA Suk amadi AMS na khongjang sangsinba hauragani high grade amadi Manipur da haukiba pung 13 asida mioi chani tara taru COVID-19 positive oikre mioi manga sikre chama humputara mapan discharge tauki Ngasigi onadi Pony TV na pizaba numidangi Manipuri pau matang asda loishinjari mayambom kana kurumzari